da vam pokažemo da je ovaj kraj zapravo imao vrlo burnu istoriju i da dok brojna naselja u Beogradu još nisu postojala, Borča je bila opština. Beograd na levoj obali Dunava zapravo je jedno od najplodnijih područja u celoj Srbiji. Staništa se ovde nađena još negde i u bronzanom i gvozdenom dobu, a verovali ili ne, savremenija istorija Borče seže još do 15. veka. Evo priče o Borči. I to zahvaljujući sajtu koji smo otkrili, a koji postaje sve posećeniji, čitaniji i citiraniji među Beograđanima. Njegova je specijalnost leva obala grada i sve one informacije koje na njoj život znače, od infrastrukture do kulture. No ono što nas je iznenadilo jeste da iza ovog odgovornog informativnog portala stoje samo dva momka koji u slobodno vrijeme posle posla ne idu u kafanu na pivu ili fudbal ko sav muški svet, već im je lokal patriotski lobby za svoj kraj postao hobi. U Lobby Info smo krenuli sa željom da bi približili stanovnicima naše kraje i uopšte krajima drugih naselja u Beogradu, šta mi to imamo, ono zašto drugi ljudi nisu znali. Od njih smo saznali da se Borča prvi put u istorijskim izvorima spominje, te je za Beograd i tekako odsudne 1427. godine. Ugarski kralj Žigomut je trebao da preuzme Beograd i nakon smrti Gospoda Stefana Lazarevića, novi srpski vladar Đurđe Branković je predao ključeve grada kralju Žigmundu, tada ugarskom kralju. To su prvi dokumenti u kojima se može reći da je on bio tada u Beogradu, odnosno da je logorovao tada u Borči. I pored toga što ne raspolažemo popisima stanovništva iz 1554. može se na osnovu drugih podataka utvrditi, tvrdi Lobby Info, da je Borča u to vreme bila naseljena srpskim življem. Selo je sa Beogradom bilo povezano skelom koja je pristajala na Dunavu, pored jevrejske mahale. Ona je služila ne samo kao veza između dva naselja, već i kao mesto gde se prelazilo u Banat na putu za Temišvar. Jer je Banat stalno bio granica između nekih carstava. Da li je to carstvo između Turske i Austro-Ugarske ili je to carstvo Srbije sa Austro-Ugarskom. Znači uvijek je Dunav bio ta velika granica koja je razdvajala ljude i nekim dokumentima se pominje da je postojao most u doba Turaka iz 1500 ili 1600. godine, da je postojao most koji je spajao nešto niže nego što je trenutno Pančevački most. Tako da su u suštini u tim nekim predajama dokumenta, kada su jedni od drugih uzimali ove oblasti, se pominju u suštini naša naselja, odnosno konkretno tada Ostrava, Borča i Ovča. Usidravale su se tu ratne i trgovačke lađe, Austrijanci su svoj čuveni sistem osmatračnica, koje su se nazivale čardaci, u 18. veku gradili i ovde. Otuda je izraz u narodu čardak ni na nebu ni na zemlji, jer su bile u nivou prvog sprata. I danas o tim istorijskim migracijama svedoči postojanje pravoslavne, rimokatoličke i rumunske pravoslavne crkve u krugu od samo nekoliko kilometara. Tek od 1918. godine, kada je Srbija preuzela u suštini nakon Prvog svjetskog rata ovaj kraj, je počelo se razmišlja o Pančevačkom ritu i ovom delu, da kažem, Beograda, ali konkretno prava stvar je bila kad su doneli odluku da izgradnjom Pančevačkog mosta, znači 1930. godine i izgradnju nasipa, u suštini ovaj kraj je tada tek zaživeo. A Lobby Info otkrio nam i dragocene slike Borče iz Drugog svjetskog rata, koje do sada javnost nije videla. To su slike konkretno nemačkog oficira koji je boravio u Borči gde su imali svoj štab i on jednostavno pisao pisma kući i svaki put je slikao naselju u kome je on tada smešten, a namjerno su smešteni u Borči jer su tu postojali banatski Nemci, odnosno Volksdeutscheri, koji su bili smešteni i koji su činili generalno 20-25% populacije ukupne Vojvodine ili Banata tada, tako da nije slučajno to što su oni imali svoj štab ovde. Po onim slikama do kojih smo došli i koje su sve vezane i prate crkvu pravoslavnu i kanal koji je tu, pretpostavljamo da je ta zgrada, u stvari ova zgrada koja se nalazi trenutno iza nas. Zgrada jeste stara, po obliku podsjeća na ono koju smo mi
primetili na slikama onih do kojih smo došli. Pozivamo sve ljude koji imaju bilo kakvu informaciju, što da ne, dajte svoj doprinos, ajde da sklopimo jednu veliku slagalicu, da probamo da dođemo do onih detalja šta je to bilo u našoj istoriji, ono što smo mi nasledili, a ne znamo da postoji. A tu slagalicu i sami svakodnevno slažu na stranici lobbyinfo.rs. Nastavljamo da ih pratimo jer je njihov neprofitan lobby kao hobi da se decentralizuje naše znanje i interesovanje o Beogradu plemenit i važan. Jer molit ću lepo, nije Beograd samo u krugu dvojke.